noseći sloj u debljini od 7 cm je urađen i sada se radi završni sloj u debljini od oko 4 cm. Ono što je bitno da za nekih najkasnije do mesec dana kompletni radovi od Bačkog Monoštora do opštine Apatin i Atara Kupusina će biti gotovi. Ostaje nam kada se završi ovaj završni sloj asfalta da se urade bankine, da se uradi horizontalna signalizacija i da mi kao grad uradimo odbojne ograde na krivinama koji se nalaze na ovoj trasi. Izuzetno nam znači ovo skraćenje puta kada idemo za Apatin, jer trebalo nam je oko 45 minuta, sada će nam trebati oko 20. Ovaj put ima izuzetan značaj za turistički potencijal, jer otvaraju se na drugu stranu vrata prilasku turista u Bačko Podunavlje i iskreno se nadamo da će ovo povećati dolazak i brojnost turista u Bačkom Monoštoru i u Somborskoj opštini, takođe i u Apatinu.